Sweet Night Kim Tae-young fanfiction. Hey Kim Tae-young kasam chone potlavezia su. Thinrim in kasam chu kachon chamol mola. He pa hi inti kange pui tlim beng le. Nge min lau kalsan ti pa in te chu atlan sefata. Ron hoi le tin le aron chwa zeu. La lau te a chuan a lau dinga abul ka thlin chuan ka tum bar mai. Domina thinrim le runga toilo. A boxi smile nge mai anui varvar chu ina lau ti a. Ka chan pa ma ni se anui moi ve thlot. Ma se ka thinrim laklo to. School lampan chuan kanin zui dun le tanak naka. School po kan thing teu to hle te pon an nangai a chan le ta. School no pang dang hula min kwa hi achak ta zel. Mi che chen khat pe chuan min ngai pha vek to. Min kwa na kut chu ka ben thak sak pata alo nui su du chau. Wa han ngai om chen tak em. Ben su kan ya ka chak. School chu kan thlenga class chu kan lamol mola. Lunch break alo huna te nen chuan canteen lam kan panduna. Corridor kan kalai chuan no pang dang hau chuan notice board chu an lo bial la ya te chuan hok dak ti taka mi zinga va in no to tolin ava ena kadil cham to te reng ning ga han ning tak kal san na yang thil ke ei tuam lai chuan kasam chu na chu ka hnunga chang aron puta Kim Tae-young ti pa chuan ko hoi le ta alo nui le vor to milo kal san dai manani kha ti pa in athil ei tu nen chuan aron chu be a enge notice board an thil tar kha isi du lawai kal dei ni rom ni mi shil ve me te ve khat ka bianga ma photangai ivan saklo tak mi shilo to blok en be the lungoi lo tak chuang ka ti taw maka tu na chu tianga mi fam hi a sha thai riau ani ka shilang che kala bel le sot don male enge chu chu soi chave me la o engwangi ni se ti a final exam mai na top nan inti thovin na hun min siam don inti hlim na le inti sian na shang om don zai le lam te po tuge pakhan na nerin kema Kim Tae-young nge mai himole konfi tak chuan atia e lo mel fe chuan kalau mila ama bok chuan mi chetam takin min a chil le don kala fletter don te min lo boy pui sak turin lawin ring ro oi he pa hi ka thil e po ti tui to nek law karil cham te lul nen ka tho san ta da ya engtinge kan school mi che hau hian andu em theile a har book si a si no pangchia book si mi ti boy che thiam lekha la thiam lo em zui kalimin ho opa a chafe alak be phian na ngai zong hi angai sak chak lo le ngal wei kha chu lisa chelawati thu chu asoi ve zoi to kha limin ho ka ngai to cha cha ka khideu saka refe class kan lak le nu chuan kan bang be ta sham last period Miss Suzy class ni book nen aboring ngoi school gate ke thleng chep ti chuan toy mo hi ka su deu noka oi ko oi theilo kalimin ho opa nge ni asang si avan mel chetchiang tak kan senior ani china ani chu a graduate to school uniform a hak to lo wang chuan alang tlangwal sota a mel chhazwal sot a bin mengmol mai hi ati sha dum hak chuan a bun ngau che chu ati langwal zwala aron nui saka oi ka thlok del daling ke sha ka soi chui sha em oi ko phuzok mai ka ngai to na ka lo kom le mel to oi ai ka som ja chu engmoi soya ka lo ti deu ha a I chamu ka sona che em ka cha e ka ti pa kong ka lo en lo lu to ka ti ba deu nok ka ole lom ome chachuan ni sakin akala ka ngai to na chu ka kom zui mela high school kan kaltira ka crush tun thlenga kala theinal theilo khania ka vei thei zia kha a basketball khelai te ke en rup na sa thei zia kha anua te na khelve nu phei ka chuan ama chuan lamin ke en pha thei zia ka lom zia kha ka best friend ngal le man tlak lo sit po hian chang kai na mual chu alo nei ve ni hi ka hnunga changa min ron kwa tu anom thu ta wang chuan ka ngai to na chang chuan ka har zo ka te bu ka ni kareyam competition tura khan kapning ka vaziak lut loka ente ishayem isoi ma da chuan te ka sha tanga lisa kha tel vedon sin kan do thei chuan kan bun ngatang kan mel chadun boxi stage a kan din dun chuan school no pang zong bit kan chunga funge yang oi he pa hi chu fakle chuan hi angai lo re ani chuan min kwan hi da tharo kamu da fu te ren en itis he zawdon ka ti deuh hlara in nal deuh bap chung chuan kan ho thleng ve le tamaya te nen hian veng khata kan ni a te chain kanin kom to kan patni hian kanin kom deuh chata chandang po kan kom ngai meu lo kan len deuh nu hi chuan mi pa le mi chia dun deuh chot tanana na chu dem fiam tu po kan tong ta fawa te chuan inga te wa ka ngai lo ma se school star boy ania haters ero ka nga pha deuh hau e mai an du lo soi ro se mi pa le mi chia hi chan chatak ani theireng alom mi pa le mi chia dun hlek in ngai zong emoti kal chot na ril mulhi pai bawa hun to ka wati cm kan in kan thlenga te nen chuan kan in mangcha a an in chu a hla deuh zo ka wangin a ho tlang ve maya ka ruma ka chawa ka intifaya kanu chu erong ka bolpui molmola
min ho opa ka mu wange ni ka mu chu a fu cher khop mai chu me san pa te chuan ka zai re ta ka mu chu atui khopang zan ria te kan e khama zan in chu le khazir po anom khop mai ka le khazir tu nom tu la chuan shat po min shi ve om der se lova le kha te kan je zawa ka mu fel ka mu hil chep to min ho mu manga mu nge tuma ka insang mar chen lai chuan ka phone chu arun ri a pe lo tak chuan ka pick up a lalte lek lo ni in mu chwa to nen thina chedu khop mai enge imu to mi pa ngai dan mu lo hun to mi pa ngai ka ni lo ti na mi te du tok te ka mu du chwa ania thilpui mo om ni angoi de wangwanga school competition kai shaim lisan in chuan kan tel du no tak tak a sin aron ti de hlaya ti chawin ka chang tu nang huna chu tyang rungot soi turin nge mo min ron kol ni mi don tak lisa te chu te an kabula a me che soyam chunala ni alom mo tang chu stage an che dan tur vel chu a han soi vela kamuthil chhuakin min zem chai chaya kamuthil lai po ka shilau zingkara chuan ka hmaya ni in min en utwang chuan ka har hlola sana kan en chu oi tho ka hai kim te hyang nang ma wang ka in bwa sok soka sampo khui chaman lawin ka in siam mol mola ka chukla a te chu alo wang to iwa 100 mm ve alo ti hlara ama aya vin chuan nangma wang ni hi kan tia kanu bula chuan nu kan kal o ifanu mu the de wa ha kan tai don ni hi ati zo azwa man mo tak chuan kan kal dun hlok hloka te achanga inkom kan ni wangin kanu hi nu ti in akaw ve mai chin school chu angai angin akal le mok mapa a boring le hle miss tigeri miss suzy class kala nei zui kalwak te hi chhuak lo in kisha kan ram hoi pitari hian min etek big theilu tuka a class in wam ka ti hlol law a mel mur mot po kanin a chhuak cha chu ka bok deuh hnoka kan hoi chhuak le chu ka hmai zon nai set sota te alo oma ka phut na satlu tuk wange ka thin phula chu an rang em khop ani po aphu deuh zokin ka sha kanin en deuh wang no chuan lisan in voin chu kan practice no na milang ha lo mai ro arun ti a kalu kalau bu deuh ngata Mr. Gary class chu nuam iti mole ithin cha te po re ve kalom ti pa chuan boxes smile nge mai chuan anui vur ka van nge tak ka thau thota duster chu kala a ka vom popa alo kun man oi eng thil nge ka ti tak hi min ho class arun lu tu chia chu ka vom fu chu ni in khugral chem ka van chak tak em ka thlanti chu asapat peta alo chu atwai vut bidang chu an chunna an chu fel dia ka ke po chu khur deuh during ka chutna ka pana ngai dam dil la chang po ka shilo ani po blackboard lam chu apana mino lom dan chu a chle mai ti pa chuan min ron mel zawa oi ka van zak tak ka mai te chu asa hat mai atai vek nge yang le ka upa chu arun tong chun zom li a miss minji in maternity leave ala ka wangin ka vacation chung chu a ai karun o don ani mi chau chu an ringhal murmura ni e min ho opa hi chu a chelo ve thlo tani asang ema amit mengmul mai hi atnar mui engkim mai chu a inwa fu vel vek ani e class kal anwam don viawe ka tiru sapa tikhan chapter 1 chu alo zauta kaboi khatina ani wangin chher swal le chher diklote ka nei nwala bala deulai po om ti kha kashia a ke pun minlau she thiam sham ula next chuan tun aya uluk zo ka chha ka lo tum to ang inva in chapter 2 minlo en sakle vek turen ka som khai bak cheu ni